Di video le melaetsa ya Twitter di kentse Erasmus mathateng mo a qoswang ka ho senya papadi ya rugby ya Afrika Borwa. Erasmus o seollotse balaola papadi dipapading tse pedi mo Afrika Borwa ileng ya hlolwa ho tsona ka bobedi. Ba bang ba re sello sa Erasmus empa fela e le ho iketsa selalane. A lot of the coaches around the world will know that Rassi is doing a job for them because they maybe some of them know that they can say it in hushed tones in press conferences. They can highlight a major issue that happens, a game deciding issue in a game. But with those nitty-gritties, they'll look back and say, publicly they'll disagree. They're like, no, that's wrong, to save face. But privately they'll realize that we've got the very same issues. Erasmus o se olozole ke mokwetliso wa mehleng wa di-Springbok Nick Mallet e leng se behang kgatello ho mokapteni ya tla beng a etella sehlopha pele papading ya hosane kgahlanong le Italy. We as a team have to keep on doing what we like. Our focus has always been the game, and that's it. Nothing has changed for us as a group. That's what we're going to focus on Saturday. It's a big game for so many reasons. Di-Springbok di saletswe ke matsatsi a 300 fela pele di tlameha ho sireletsa mohope wa lefatshe kwana France o di ileng tsa ho hapa Japan, mme o se o tla hlaga ebang ho kginwa Erasmus ho tla ba le kgahlamelo sehlopheng.